syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mama Ali bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wa fa'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka antal wahhab. Rabbi habli minas solihin. Amin gitu. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur, katakan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Hidupin dulu, ntar dulu, hidupin dulu. Mana? Mana itu? Nah, hidup ini. Tuh. Ini. Ah, tutup dulu ntar. Ya, agak tutup. Ntar, sabar. Sekali lagi. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur, katakan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat ulang tahun dan panjang lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Ayo tiup lilin. Tiup, kuenya, potong kuenya sekarang juga. Nanti. Aku belum cuci kan aku. Coba kayak gitu. Ya, nanti. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.